badut ya? Lah, kelapakan aja di bawah lah. Wah, lu budut, lu ngapa Dut? Woi bangun. Lu kenapa lu? Balon kita lu, Po. Lah. Balon kita lu nyangkut di pegangan tadi kita balon kita terbang. Ya iya, ntar gua ambilin. Ya iya lu mah sama balon aja juga begitu sama si ya, Po. Lu kan balon kita lu. Lu lihat tuh yang mana dah? No, yang mana no? Woi, no. Lah udah jangan gelandosan aja. No, balon kita no, ambilin, Po. Tangan kita agak sampai ya, entar dulu ada ribet amat sih lu badut lu balon segala gitu dipakai mewek lagi nih tuh udah ambilin tuh lu tuh gua malah nih ya kenal lu ambil cewek lah ya woi Polel waduh Polel mau bunyi kita ya kita tungguin dari tadi kita ngakalin kita terbangin bubuk lari lagi nih ya Polel ya lu udah gede masih mewek aja nih lu rebut sendiri nih balon lu tuh bisa terbang lu gue lihat nih tuh lu ambil dah bisa kagak lihat weh Bu aduh gimana nih wali ini tuh lu ribet amat sih kita dapat balon lagi tadi kagak terbang sekarang mah wih di tangan kita tuh itu Po ada mantep tuh Po ya iya udah deh weh badut ya lu Po waduh ngapa jadi paruh gitu deh lah kita lu malah kita aja nih jadi itu lah ngapa jadi paruh aduh ini gara-gara ngakalin balon nih sama si badut pusing malah gue jadi jatuh